Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Ket, anya timbaganaken ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga ruden na itangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, ket manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan agnanaed iti balay ni Manang Vanessa, saan ka di? Awan, amumat nga da ni Manang iti abroad. Anya nga tano ka saritam ni Manang Mau, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta magastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang Mau, tapno adda pagakaran ta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kuma iti balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon day ta, mabalin mi ti agnaed ijay, Manang? Umanugot ka? Wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nagidulinam iti tulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay ti tulbak pa kahit. Itad ko kanalma. Ay nawaw, anya ti aramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbag. Taited ko kan alma. Aday ti drawer bakit? Na inayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pay nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak ngay, inalayo ka de? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi, madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbag. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met kat ti 5,000 abay-bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kit di ti pangaldawan ta.
Anya ti kayat mo, lakay. Adapay karne anabati itref. Isulatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, Ede. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day taan napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga raw, no kasanaw, lakay. Agdalos talaang, inton kuhan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan tangarodan ti agdalos, lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti uray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa. Kaya't kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matandi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wan, Manang. Nasaya at matno kasta, tapno adda usarin nyo ken Eddie. Wan kat agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang ang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay, wan gayam. Kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada akon tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni Manang mo. Kaano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat, lakay. Nasayat mo't no kasta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan, lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa, ngam ti suswildon ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta ko na ito? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan, lakay. Ay nawaw, nagmayatay. No kastya ka na yun, mabalinan, nag-resign na iti trabaho, bakit? Uray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Uray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta, lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak laang tinakadlaw. Adamot nakita ki din minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Dahitati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da asaan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga agpaisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon, tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, Nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakas daawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, Nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, Nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwan, Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Uwan, Nanang.
Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan idi. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada almaken edi bakad. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw, nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almaken edi. Edi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Naku na nang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya, Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya, kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak tabakay. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pa'y. Amangan no saan nga amo ni Vanessa akas jajar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakal. Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni almaken ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo, ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ni, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road, ilimod na ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyon na kinton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang nga ruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y nagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yo. Ha? Ay kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manuti bingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat di mon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang ang may. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda motan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y ket di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa'y ket di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tani manang mo. Wen,
Makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit ti mutan ni manang mo. Hay, mabuteng lakit di dayja ang maartapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Addan to aldaw dayja Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga dayta. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't naapumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit. Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud ang mo ti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar ti bukod da asaka. Saan na mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? No kas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may jay may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, uwan nga roda. Agsubliak iti sigud apag trabtrabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok day ta. Sana masapol nga bagam. Dayjay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang taadamot nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana. Amangan no mapakawanda tapay, kat saan data pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.